Unfortunately, this is the end of the video bafethu, and-ke as CC News siyazi ukuthi nihlezi niyibuza ukuthi engabe ubani igama lakhe langempela lona ngoba lake elana kuzalo. So sithathe-ke isinqumo sokuthi asikwenzele nansi-ke ivideo-ke sikwazise-ke amagama abo angempela-ke abalingisi-ke abalingisa laphana kuzalo-ke. Kanti-ke lapha bengicela laphana-ke ulike ivideo uphinde usubscribe kuyo-ke i-channel yethu-ke CNews ukuze-ke uzohlezi u-updated-ke ngazo zonke indaba-ke ey'thintana-ke nozalo kanye-ke nezinye-ke iy'nhlelo-ke ey'dlala khona lapha-ke SABC kanye lapha-ke kuMzansi Magic. Kanti-ke angeke ngithi-ke CNews siyabonga. Danko. Kanti-ke futhi besicela kubuza ukuthi engabe-ke ufuna sikwenzele liphi-ke noma yiphi show sikwazise-ke amagama abo bangempela nemindeni yabo yangempela lapha-ke sicela ucommente khona lapha e-comment section usitshele ukuthi akhe cha CNews nisenzela-ke i-show yeskim sami nakhona-ke soyenza-ke sikwazise-ke abalingisi bakhona ukuthi obani benzani empilweni aside lapha-ke from uku-actor-ke. But-ke njengoba sengishilo-ke ivideo yethu-ke siyiguquse khona lana ngicela ngingakhohlwa-ke subscribe aniphinde-ke niklike iyona-ke i-notification bell.